Ua katoa aho hongfuru ki te taawhinga ue e te kaunga ue o te Météo ki te whaahi o te utālanga e whakahokope. Hiri tantou awi ki whalaini tantou utangi ne au mai e te Météo France ki ana tau te utohinga ue a ia e morina tau lele ia. Tau kontra a ia e whakasio e te inspecteur mo lelelei. Hene whai mai pēr nā tau o te muri ki te arete 76 ani ne na taupau mai te kaunga ue nei mai te ani ngā ua nei. Pea kore mai nā tau ki a mātau ke mtau whaifo he mtau kontra. Ne tō lahiangi whuki tantou puna mauri i te konga ne kore mai e te Météo France. E tō kore mai ki te uhahai ngā ue, ke mtau whaifo he kontra, mo fuafua o te tongi o te ngā ue. Ko te konga ai e mata whakapuna mauri ka mātau. E tui pau te whaitoko waru ani e mo on te ukonga ai nto tanki ai. Ka nto to ilo i whoki e ton ke nto to e manatu ki te tau pau o te kāinga, ko ia nto whai epe i te unga aue e aunga tāwhito ki te puipui o te hai, pēr mo to e whakamanatu mai te utangi ana tau. Mo to tohi ngā aue aia, ane mo to awe ki wharani, o muri ki te tohi ngā aue whakameteo a te pureanga wharani. Hanga lako te Météo, e muri ki te utohi ngā aue, a te pureanga wharani. Mo le muri ki te utohi ngā aue, a ni a te whakateri tuare. Ko tona uhinga e loto te kaunga aue o te Météo uvea mofutuna ke ntou lili umooni ko te kaunga aue a te Météo France. Pea whiarai whoki ke tutongi nā tau, o hange ko te kaunga aue furi o te Météo France.